Ndiye bamira umeanza ya Kenya nebatigi bagitaraga thara ya ciringi ngiri magana jatandatu nyuma ya kiro magana jairi cha kimera gike kuregera gwetanze gurune ya Israel mira iji iregeri ni rwangiro gutega wega bwa imera rwa kefis kumania na kirege kwerekana ni manginyo kuoneka akiaririyo ntubobo mukaririgete wankyama ya mira ya nyamitano kimathi munjuri no reti arimi bamira gutegera buru utheru bwa kimera gike kenda kwebukana na thara teje kairi Kairigitwa kiama ndiye bamera kumanya mbene takio nyamita kimathi monjori ligwa ni bagutara sara nene nyume ya mera ilele ligitukolekera ndi ya Israel kulegelwa kenni kiandege kia Jomo Kenyatta ninkiama ya Kefis ino ni nyume ya mera ino kuonekana kigunyo kagitakalela sonkunagwa kenda itikirwa kwelekela ndino Yoro yareo ntuko ya Jumatano tariki 1 iturari na shipment yeweta Israel ya mira fresh ida mira fresh na twapokea shipment yeu kuma Meru twame presenti with inspection ni Kefis na twewikia murio yora ya procedure ora yenda Kefis ibaronere kiinyo kainyo kanini karato na miraene na kwatwe kanonto boka inyo kau shipment yonde ekilo maneli irarewa kwa thaino thoko jamira nje ya Kenya nene ya Israel na ya Somalia monjori akiuga thoko ni ya Israel ni ethagirwo makini muno kiro gusonkono therubwa mera amono gwaru gutambisa taino ni asara nene ikithingatagirwa njira ndaja ya gukinya mera ino kuma mugundani mpaka kinini kia ndege tukimenya ati thoko ira twina cio ome ni ire aki thoko ya Somalia na thoko ya Israel. Thoko ya Israel iyo ina sensitivity ye ya kuthima mantu ya utwaeta ambabiririe na ngarama mira tukura da i twendi tukumenya mira ni around mana kenda ngiri bado turura mira ngiri ende ngiri times 200 orende ngiri manele ikura wakamatithia mira era ukamatithia kilo emwe ichiringi 50 renge ngiri ingi 10 ikura ugeyo kabangithia na kubanga na kuone akwe ngiri ingi 30 ikura ukabwithia documentation na mira ina permit ikuendeka akwe permit 5 uteyo ete kuingura ngiri 5 iwi renge ngiri ingi 50 ikura ukona ngarame kaingia muno na itokomenya kinyarere arera ekirwe mireu mwishone ya ikatugarimu nontu nirari kwambiriria customs process ku withdraw rengi ngarame ngi itoko twayalelia manto ya wo manto ya mucetho ngiri mana tandatu iciorire wo tu tukiaracia ngiri mana tandatu ite kuoneka mwikariri tojwa nyamita liu ni oriti arimi na guribamira kwithira bakira ithire wega urimi bakimera giki kile roje na ndawile bagutumira merani amono theru kiro tubwa mera ikiendwa ija Nairobi biambere iroko rwa kawaida irokureta thina na irochekwa ti ora tutura kuwa ati mira itichekawa umuremi uthiranirie no uthiranirie nio mira ni uchekwa rwa kawaida mira ni uchekwa ndawa ira tukuringira kwithira itia ina matialia ndawa mira ni uchekwa bacteria na muno mira etu ni kuwatwa na E. coli mira ni uchekwa pest yontu ironekanire oro kwa tafadhali ira tukuromba batu twe platform na ya exporters katukuwa please murimi menyera ni atokurimanga mireku menyera rwiro wikira miraene menyera baba bautwa mira na mwishone menyera ndawa iro kuringira miraene nontu mwishone ni kwiya utu affect na owe wethiro kimenya onto kurima mira ki wembenderia mira ituthiranirie kwa te antu ku affected rira tukuthiurunka tukiwa itukwenda mauria meya ya mira urenda mauria meya na biu utumira antu ni ntukina ruko ate mauria yau yariumika ku mwenogu monjori aluga thirikari iri na kibarua kinene kia gutigira arimi ni bakuthomithwa mauntu mama amonogu aluga nkiamea Kefis nirithiteti kambirie mathomo kiri arimi kenda gutigira sarata ino itikonekana kairi government yetu ina roho muno tia ora tukwaraniria thai government
ni already tukumenya no ntubwa mantu yo yo tumiri bwa ndawa KEPHIS na PCPB na AFA iva tumi nawe waziri kenda bomba kwaraniria na arimi mantu yo tumiri bwa ndawa ira tutumira miraene na burabo ungito barombete yoro ituranaririe na chairman ombondi ya KEPHIS na twira bakabanga program ya sensitization kuritana arimi na babangi mantu ya ndawa no theru na effectira ekwithira wazia utheru na kwithira ina ndawa bomba kwithira bwenio ki urimi bwetu na ki biashara cietu. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathinya.